Mirimu ite ya kugwatanwa thiini wa kaunti ya Embu ni iragwetwo ta gitumi kinene kiria mwingi wa kaunti ino utindaga mathibitariri. Makiaria mai mwena wa Kiambere thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Yetherero mabitha ũgima wa mwiri matongoretio ni Minister John Mukundi ni maragweta gicunjĩ kia 50% kia arwaru aria mekinyagia mathibitariri matiganite ni magwatikanaga na mirimu ino. Pressure no erigiririkia na mirimu yo ingi yonthe ya NCD no bata kurigiririkia na koguo ningiuga undu ule mwega ni twambiriria kuga kurigiriria ni kwega gukiruka kuvaria. Vai murimu wa kivava ekaria mwena uyu ni maratarwa gutungata arwaru wa murimu uyu na njira igwete ni gukorwa no ta mirimu iria ingi kuma gitaragwa murimu uyu ndumanaga na kurogwa wata uria engi yao mesiragia. 60% of causes of epilepsy is not known. And that is why we are really supposed to show them a lot of love. Kama ugonjwa uko nao na ijulikani, utafanya nini? Si ni kuji accept na unasonga. Wacha wale wanajua the signs and symptoms kama vile tumefunzwa leo. Watoe watu vijijini wakuje hospitali na ndipo sawa wanatupea testimony. Kusema tangu niletwa hospitali nikaelezwa na daktari hivi na vile ninakunywa dawa na maisha yangu inasonga. Kama shirika laweza kupatikana lolote lile kusaidia moja kwa moja hawa watu mahala popote walipo, kama ni Upper Embu ama ni Lower Embu, kwangu itakuwa ni furaha kubwa kuliko ile hasa ya ati mimi wanitegemea mimi nimsaidia ama yule mwingine. Kuonania wendo kwi arwaru wa murimu uyu wa kivava nuragwetwo ta ikinya nene ria kuvurana naguo maturari gukwa gwatie temi makiuragwo maigithia na matuka ma kwendia ndawa maturari iguo ekari makinyagirwo nicio na uvuthu. Masi icio ni muno twina igire tu kaunti ngima na koguo gutivende mundu angiuma Kiambere agigakinyagirĩtire na ni murwaru no wira murito. Kavinda riga thirikari ya kaunti ya Embu ena matuka mairi ma kuthiururukia ndawa maturari undu utaravota kuvingiria gicunjĩ kinene kia mwingi mavataro ma ndawa kuringana. Kuma mwena wa Kiambere kaunti ya Embu, nie Bita Dennis Fundi.